قاتل أهان بيتنا كمباني وجوزي أهان بيتنا حاطي وجرى الواقع كيف يتناظروا جماعات يقولون بين المولوين بين المولود أما يشعلوا بين يا باتجو فاشل قبل نمروا جماعات الشاي باتجوي طلع تعودي أصوني فاجز نقول خلاص أصوني من هالشجرة كاي دنيا أسرنا ودنا وأولاد سنات كمل يزرعون هم شجرة كاي يشاور قوم سيرلو يشاورلو ما تقدر فما يسرون مجرد وقت إنسان روي إجازة سكرنا. bunu bırakmıyor. Yeni kalıbı o yılda komşu şahane adam şekilde cevap veriyor. Allah görevimizi alın ki Allah bizi başlatmasın. İşte agatiler ki, frontlar ki, bir bot Türkiye vatandaşı, bir kere avlan, bir kere mahkeme makalen, bir kere Allah terbiye ediyor. Allah güzel elinden ömür verir. Bir kere bir vakit doğal. Allah güzel vakit. İyi yolu başlatır. Allah'ın geldiği yolu, yuvayla rakhi, yuvayla faşist yolu, rakhi, raksan yerleşir, raksan yoldan çalışır, yürütülmüş, makruş. Allah'ın ilkeyi nakbu, ilkeyi nakbu, Allah'ın sizlerin Allah'u'na. Yolda sosyal insanları kasıtlı bir sanatçısın getirdiğini. Allah! Yani icat القدس الإنساني في شخصيات ومثله خلاص بدأ بعض الأمر يتعامل معه وضوء الإنسان الجووب ورسائل الأخلاقية تبارك بين الشيء حبيب هذا الإنسان هذا الإنسان الولد يستقصد الولد أخواني بيت سبيل يعني يجوا يسمونه يجوا بعض المواد يجيبوا بيتي وولدي يجيبوا ولا اسمه جديد يا سلام اسمه جديد حاضر اسمه جديد كم جاء يتحولون يتحولون يجيبوا كفوسيو ولا بس سيدنا بس سيدنا نجوا وين الله تجي أو علاج الشام أم الله يفعل وين الله خلوه يكسر Ali Mağaroğlu, Çanakkale. Koduk ya, koduk ya. Oy, Ali. Şaka. Ali, koduk ya, koduk. Ali, bunu banyo, Mağaroğlu sinüs yol abayına muka. Bunu banyo kafalatıyla kabul formasına kanıuçi. Ali şaka, diğer bu muhab, Ali Хадина Киного. Я вообще не хочу отделить именно Абарцина от других наций, но не было еще здесь никогда. Вот в диаспоре на дагестанском нашем, вот так собрались все нации, все. Я единственное, что хочу благодарить создателям, человеку, который создал это наше, вот это вот общество, которое нас могли вот здесь собрать всех. И очень, и все хочу поздравить вас. Земляки, сестры мои, я хочу вас поздравить с Новым годом. Счастья, всего-всего в этой сибирской земле. И самое главное, я вам хочу, даже хотя бы умереть, что вы всегда возвращались на свою историческую родину, Дагестан. И никогда не забывали, что она есть у нас. Дагестан, и не забывайте еще, кое-кто здесь забывает, что если даже они азербайджанские, она всегда Закатала, это Белокан, это всегда была дагестанская земля. И все абарцы там, которые живущие, они абарцы. Они и есть именно абарцы, они кто-нибудь там
Борщина. Именно Аварцина. Аварец есть высокое слово. Всем желаю счастья, здоровья и всего. Ya komisyonu emre adam akal bakayım ya masajını yapsak değil ağır marketingizleri kırmızı kolları reklam sanatçı adam olur al yelo kayo mahalle adam olur akıllı yelo iyi adam yani komisyonu sanatçı Лёва, ненормально. Эй, видео! Нормально делай, а? Видите, глянь. Нормально будет. Звук нету, звука. Есть звук, другой звук. Последний Limon Cenab-ı Aksan Kavlu Masamızın hayat yollarıdır. Kavlu başlayıp kullanılır. Mart ayının yasakları